Hello kabsat, kumusta ka manan? God loves you and Jesus cares for you. Thank you, iti support mo, iti daytoy nga ministry tayo and spreading the word of God, spreading the kingdom of God, iti interaminti nga lubong kabsat. Kat tata, kahit kung mga pagtungtungan ta regarding jay pains in life, hanlang kami nga pain, iti mo may iti tao, no di kat pains in life. Ado dagiti sakit tinakam, mabalin nga nag-create ni tigura, hatred nya ket panutot naman no kasano tayo nga maalala dagito yung saksakitan itinakom tayo kabsat. Ngano minsan ket nagri ket tayo nga maka-move forward iti pa nagbibiyag gapulang karagitoy. Nya mabalin nga dadagi jay expectation tayo nga han nga namit. Nya dadagi jay kung natin nga naisabot, dagi kasapulan tayo nga han nga naisabot. Mabalin nga ada jay tao nga ekspektaran tayo nga mangayat kanya tayo, mangtulong kanya tayo nga hanmet inabuso na tayo iti mabalin nga naabuso ka iti physical once in your life na sipsipat ka o nadandanog ka kat daytoy iti nag-create iti sakit tinakam ken ka kat nagimula ka. Mabalin nga si kakat jay ko natin nga naabuso ka verbally, pinagsasawan da ka ti madi nga sao, or mabalin mo't nga si kajay ko natin yung maditi pas na naabuso ka iti sexually kasi kakabsat niya. Mabalin nga kabagyam pa day tao no dadu mga tao. Lately no makita yung iti record ti incest nag-pile up ngin mato, grabe niya jay ginaraw da iti kadaraan da kapamilya da katayo, grabe dahito iti may isang i-denounce tayong espiritu in Jesus name. At the same time mabalin nga si kamot jay naabuso economically, handa ka nga sinusuportaran iti pamilya mo no iti asawam ket dagitoy iti nang create iti gura, nang create iti pains or mabalin nga pasamak ti biag dagiti ko natin nga natayan biglan nga pasamak nga ka nakasagana ket inmayken ka, so nga dagitoy dagiti may ket ti problema na rito kakabsat nga paspasamak no may stress ka ag problema ka, sobrang agdandanag ka, sobrang agpanpanunot ka ti madi, sobrang agworry ka nya umay ti depression nya umay ti panag-question ti biag no apay nya ket sometimes it leads to anxiety, sometimes it leads to suicide pa kakabsat dagitoy nga paspasamak. Ngam iti may isang itaan ta pa dito ket gasam nga dito nya di ko na ngay nga means nga feeling mo ngayon han mo kaya nga move on, feeling mo ket han mo kaya nga makapag cope up iti rayta nga problema ket dayta ti may isa kabsat nga narigat nga sitwasyon ket dayto yun yan makikita tayo ti news feeds tayo ket kunada mental health, yes I do believe in that nya. If you need help, seek help kakabsat nya. Adda iti government tayo nga tumulong nya, damot dayta PMHA, Philippine Mental Health nga mangtultulong, damot dayta social worker yu dayta munisipyo, damot dayta pastor yu no kayat na tumulong kang ka kasapulam kabsat tapnuhan ka uling agpanpanunot ket mayat nga dakit iti kaduam tatakabsat ikantaman iti kwadya ko natanga pains nya inikakaso na nga iti kwa inikakaso na ti abbreviation jay pains jay PAINS ket jay ko natayo garod nga iti pains no minsan iti nagbiag mabalin nga ko natayo nga pagsubok kani pagsubok lang dayta kan kakabsat nya no Kristiyano ka mabalin nga pagsubok kang katapno imolda kan ni Apo Dios iti maymayat or no nadumamat ko natayo nga palagip ni Apo Dios kanya tayo mabalin nga sumsumuwasi tayo uno pumanpanaw tayo jay dalan nga gusto nga ibagbaga ni Apo Dios kat sabali ti daldalanan tayo palpalagipan da tayo ni Apo Dios nga agsubli tayo jay ti dalan nga talaga inaramid na para kanya tayo. Okay, so P kabsat kat promises of God. So when you want to overcome your pains in your life, mayat nga adda dagiti promises of God nga taktak daram, ada dagiti word of God nga taktak daram akas kumaiti kanya ket ada naka I ko na ni Apo Dios nga I will never leave you nor forsake you.
di pala ang kabsat kat ay grabe nga encouragement kanya kundi nga hanak pulos ibati no adaman di pagsubok adaman iti rigat adaman iti nyaman nga paglabasak ti biag adda ni Apo Dios tayo ti pagtaltal ka tayo ti nangitadak iti biag ko kabsat iti amin ko. Yeah. So dati jo ko nakangord nga niya nga ada pa jay promises na nga be strong and courageous. Yeah. Naibaga na radio kini Joshua kabsat. Yeah. Be strong. Han lang kini Joshua han na ba inbagamot lang ni Jesus Christ kadagiti adalan na. At the same time may bagbaga namat lang kang be strong and courageous. God is with us. Yeah. So apan tayo ay kabsat IGA P kat promises of God GA kat attitude tayo. Attitude. Have a positive attitude. Yeah. In life kabsat. May dating nga dati positive attitude tayo nya. Tako na tayo garo dito kat if Christ is with us no ada ni Apo Diyos kanya tayo kat inakseptar tayo kas Diyos kin manubot ni Jesus Christ mamahati tayo nga ti attitude tayo tulungan na tayo. We are an overcomer, we are a conqueror, we are a victor, yeah? We are a winner in Jesus Christ. Kasi kung nagado dyan promises na so nga ta attitude tayo, God is bigger than this problem, God is bigger than this pandemic, God is stronger than whatever pressures in life. No mas stress ka, no ano ti pressures mo kakabsat, no awan data. But put to God kakabsat. Ado dagiti kakabsat tayo iti Bible no makita tayo diyan iti Bible kat ado dagiti na pressure. Yeah. Iti pa nagbibiyag karkaro ti trabaho da, karkaro iti pa makitam ni Esther na pressure isuna. Idi ipapatay da kung maamin dagiti Jew. Ngam talaga nga nagturturod isuna kini Apo Dios kat nakita tayo mat di ending di story kat mayat inapasama kini Esther. Even Daniel kabsat. Di pressure kanya na kabsat. Di pressure kanya na nga bawal ti agkararag ko na nagkararag isuna. Yeah. For God. Nakita pa di sa kabsat na kung ano di ni Shadrach Meshach kin Abednego. Nagasam nga di nga pressure. Nuhang kang agparintumong di nga impatakder ni Nebukadnezar nga ko ipanda ka iti apoy. Oo. But no, kita handa ka pulos nga nagrukbab. Iti talo nga dagiti. Inya ti kititig damag daha nakagrukbab tahan nga pudno nga Dios dayta. Nakarkaro nga nakaungot jari. Sige pinungpungan na kit diti 7 times. Nga ora dyan nang itinag kadakwada ket natay. Napuuran. Ngam di talo di laeng nang tatali iti ima dati napuuran kabsat. Yeah. Ket ti mayat pa ijay ni ari nga Nebukadnezar nakita na pay ada ti di ba talo lang tinpurwak tayo ket apay nga nagbalindang upat. Grabe. Isunawa di anak ti Dios. Kita nyo di. So nga even Nebukadnezar nakita na di Jesus Christ nga kaduwada. Diyan ti fire. Katrumwar kayo. Kat idirinumwar niya timbagana pudno dagiti Dios ni Abraham ay ni Meshach Abednego. Di talo nga dagiti imbagana nga pudno iti Dios dagitoy kat isukay iti dayawon tayo. So great God niya. Have that attitude of positivity in God. Yeah. So thank you. Pantayo I. So another ticket I. Intimacy. Intimacy with God. Kakabsat. Nagmayad dito kasi when you are alone, when you are having pains in life, may isa minsan kat kay kayat mo pa nga isinsin ti bagim. No minsan aloof ka pa yan. Nya kung napidagidad dumakat wild people ngam aloof actually ti kahit na nga sa uwan di but ije mo makita nga no ada ti problemam ti kamangam nga umuna ni Apo Dios. Intimacy. Nya have an intimate relationship with God. Nya knowing His will, reading His word, praying and worshiping Him kabsat. Ada ba ti oras mo? Instead nga agdandanag ka sobra ti worry apay kitdi ngahan ka nga worship kini Apo Dios. Intimacy. Yeah. Iti ka nga agdaydayaw kini Apo Dios. Iti ka nga no kaspadet agdangdangag ka iti spiritual songs. Nga di nagbayat nga agdangag iti spiritual song, hymns, psalms. Yeah. Tada iti mangin encourage ti spiritum. Kaysa mo ti dangdanggam ket turn me loose kada why Delilah di karkaro nga ma-depress ka. Yeah, so may mayat lang kabsat nga ti ko nato kat have an intimate di kay maritnam di presensya na kat
di ultimo nga boses na kabsat mariknam. Yeah. So dito ti kamayatan kabsat, intimate niya. Intimacy in God. Gasam ko na nato, God will forgive you, God will respect you, involve you, encourage you, nurture you, and direct you, and support you. Yeah. He's your friend. He's your friend. So have an intimate relationship with your friend, with your God. Pantayo ti N, kakabsat, N, negative thoughts. Negative thoughts, dahito ti i-refuse tayo. I-refuse tayo dito. Hantay yung itulok nga, umadya ka panunutan tayo dito nga, awan sir-sirbi mo, awanin ti purpose ti biyag mo, ay awanin, ano in-entertain mo din, harikatan. Awan ti am-am mo, ayan, hangag pa isuday ta. Nitimbaga niya po Diyos, resist the devil and the devil will flee. In Jesus' name, let ang atot. Yeah. Han mo akseptaran na kita nga negative advice, negative nga music, nga kunanan nga awanan ti karkarbangamon nga agbyag dito lubong. No, in the name of Jesus. I-refuse mo na ita. Yeah. Itahangan mo lang kiniya po Diyos. Lord, kitaham ka dito sitwasyon ko. Kitaham ka dito kasasaad ko. Tulungan na ka diya po. Idalan na ka dito pagayatam. Yeah. Taamok nga si kamuti ng paraswakan niya. Nagmete di kapsat. Yeah. And negative thoughts, i-resist mo na ita. Han mo nga itulok. Han mo nga itulok. And syempre, ilawag tayo dyan S. Kasi han lang mo't ngamin nga pain lang. Pains talaga. S. S is still. Still. Be still with the Lord. Yeah. Nanadjay kata, be still and know that He is God. He is working behind the scene. He is working good for you. Whatever pain you have, if you believe in Jesus and accept in Jesus, it will turn for your good. I'll tell you, my friend, it's true. It will turn for your good. Yeah. So ano, kitahan tayo dagi pains, iti Bible character nga naisursurat, amin nga pains na kinirigrigat da, it turn for their good. Yeah. Akas kuma ni Job, kabsat. Akas ka ni Job. He lost his disan sa nikwana, ubing na, nagsakit pa iso na, inumsi pa iti asawa na, kinbarakada na, grabe adiyay nga pain. But he is still in the Lord. Kaya makita tayo ending na God multiply. God bless him. Yeah. Even Joseph, my friend. Even Joseph. Kasi may nga nakakabsat na mismo tinangila ko, kanya na, naibalod iso ng awan ti basol na. He is still. Still at iso na kiniapo Diyos. Nakita tayo man. Nagmayhat iti nagbalagan iti biyag na. So nakita ko na tayo nga in terms na natakot Prime Minister of Egypt at that time. Same time, kinatan tayo dito the most important dito yung pains ni Jesus Christ. Grabe. Grabe dyan, pain ni Jesus Christ. I know nga mabaling nga nabuya mo dyan Passion of Christ. Mabaling nga nabuya mo dyan Passion of Christ. Di ayon timang dipik dyan pains niya po Diyos. Di Jesus Christ mismo. Yeah. Ngam, kunana, niya nga ito, raramidan na dito nga fanatiko nga tao no martir, no. Talaga gamin nga it was nakita nan di joy before pa lang nakatadan di joy nga nakita na haramidak na ito tapno may salakan amin nga tao agbalin kit ding citizen iti kingdom of God. Yeah. Agbalin no aramiden na diay kana pagarian ni Apo Dios iti puso iti tao no si asin numan nga mang-acceptar ken kuana ket maadaan ti biag na nayon. Gasong nga di binugbog da tinupraan da sinapsaplit da agasam pa nga kinurunahan that is it agdawat iti I'm thirsty wala na sukati na pandainted sa danto pa lang kinatawa ano pudpudno ka nga Diyos bumaba ka man dita kamo niya timbaga na pakawanom ida tida mo tiraramidan da that is the really pain you know karakaro ka ti babae makarelate kayo da ito iti ko nato yung ngayong birth pains no ganak ti may isang babae grabe karon no natural nga panaganap. I've witnessed it sa manun tinawid witness ko nga naganap kat grabe jay ikis, grabe jay pasen, grabe jay rigat nga mangiparwar. Ngam nurumwar mo ten jay gift of God jay baby. Wow. May lag-anan jay babae. Pati jay parents, malag-anan mo lang ora jay asawa. Kat makitam jobing. Wow. Thank you Lord adat isagot ngayon mo kana kami. Kasi jay mo lang kapsan nga in every pains that we are going through
adang-ada iti mayat nga resulta na dito if we believe in God, if we give all to God. So anyaman ti sitwasyon mo kabsat, mabalin man nga madip-depress ka, mabalin nga adu ti pagdandanagam, mabalin nga anxiety paintayan mo, nya ngam kaya ni Apo Dios atang ilapsot na ka. Nya, Jesus cares for you. Jesus can encourage you. Jesus can lift you up. Jesus can kuda tayo garod nga pabigsaan na iti kapanunutam, iti pustom, iti riknam, kinso nga mayat iti aramid mo. If you just believe in Him, my friend. If you put your trust to Him, yeah, with all your heart, kuna nang magkimin dyan. Philippians 4:6 kuna na dyan, hanggang agdanag. Do not fret and have anxiety of anything. No, di karkararag mo kindi kini Apo Dios. Amin nga kasapulam, amin nga sitwasyon mo tata ikararag mo kini Apo Dios nga adda iti panagsalamat ita puso. Yeah. So, my friend, dito ko manen, niya mga sitwasyon mo tata, God is so much interested in you. God loves you so much. Yeah. And I pray nga isuna babaan iti espiritu na kabsat, isuna ti mang papigsat iti espiritu tata. Babaan iti Holy Spirit kabsat. Liwliwaan na ka no adaman dagiti nakapadasa mga madi. No adaman dagiti nang parparigat kan ka ni Apo Dios. Babaan iti Holy Spirit na isuna ti mang tulong kang katap na mapakawan mo dagita. Kat no kasparigan no matagkasapulan ka iti makan iti masakbayan kat medyo agdandanag ka. No, God will calm your heart by His Holy Spirit. Babaan iti Espiritu Santo kamsat. Kata I pray for you, we pray each other. Yeah, agyaman nakta you've stayed long. And I do believe nga hanya accident ito nga nagmuyam ito nga video kamsat. Just see this background, so great. Yang inaramid ni Apo Dios. Pinarswa na amin nga kasapulan tayo before iti human, before iti man kat inaramid na. So apay pa lang agdanag tayo. God is with us and God is with you, my friend. So in the name of Jesus, Lord, thank you so much for this person nga nagbuya iti nga video. Kat Lord, in the name of Jesus, hallelujah, Lord God, by your Holy Spirit, touch this man, heal this man, encourage this man, and Lord God, agshine ka kaditibiyag na in the name of Jesus. Lord, no nakapaymat ngayon akseptar akas Diyos kin manubot, Lord God, konbiktar mi ti puso na, tagbabawi iso na itinagbasulan na, kut surutan na kakas Diyos kin manubot. In the name of Jesus, in Jesus' name we pray. Amen. So, till next time again, thank you for watching this video, and God bless you, and Jesus cares for you.